par citiem, bet Jēzus atdeva savu dzīvi par katru no mums. Et quand on lit les descriptions, quelle souffrance il a connue, Un kad mēs lasām aprakstus, ar kādām ciešanām gāja Jēzus, c'est incompréhensible. tas mums ir pilnīgi nesaprotami, prātam neatverami. Or, les évangiles sont très discrets par rapport aux souffrances physiques de Jésus. Un, ziniet, evaņģēlija ļoti diskrēti apraksta fiziskās ciešanas, viņi par to runā ļoti maz. Il y en a d'autres qui ont souffert, beaucoup de milliers de gens ont été crucifiés. Ziniet, Jēzus nebija vienīgais, kas bija krustā, sists tūkstošiem un 10,000 cilvēku piedzīvoja šo nāves sodu. Mais pour Jésus, la souffrance était beaucoup plus intense pour d'autres personnes. Pourquoi? Bet Jēzum šīs ciešanas, ja tā var teikt, bija daudz intensīvākas. Bet kāpēc tā? Il a connu un peu l'expérience de l'enfer. Viņš, ja tā var teikt, piedzīvoja, zinām mērā tādu, ēles pieredzi. C'est-à-dire être séparé de son père. C'est la pire des choses. Un tas izpaudās caur to, kā viņš bija šķirts no sava tēva. Viņš piedzīvo šo atšķirtību no tēva. Et en plus, il faut savoir que nous, quand nous souffrons, nous fermons notre cœur. Lui, il ne peut pas fermer son cœur. Il ne peut pas. Un mēs, kad ciešam, mēs varam aizvērt savu sirdi pret citiem, bet Jēzus to nevar izdarīt. Il n'a pas endurci son cœur pour se protéger. Viņš nekad nenocietinās savu sirdi pret citiem. On ne peut pas comprendre une souffrance d'une personne innocente. Mēs nekad nevaram saprast nevainīga cilvēka ciešanas, kas neko nav izdarījis, kas cieš par citiem. Donc, vous savez, dans la Bible, on parle souvent de l'image de la coupe. Ļoti bieži svētajos rakstos ir runa par kausu. C'est la colère de Dieu. Un runāt par to runā par Dieva dusmām. C'est un peu comme en colère que nous voyons une injustice. Dažreiz to var saprast, lai labāk to saprastu mēs, kad dusmojamies. Et Jésus, c'est lui qui, un peu comme un paratonnerre, a pris toute cette colère contre lui. Šīs dusmas, ja tā var teikt, izpaužās no mums, bet Jēzus ir kā zibens novadējs, kas visas šīs dusmas savāc sevī. Il a pris toutes les colères qui étaient destinées à nous sur lui. Ja tā var teikt, viņš ir kā zibens novadējs, kas visas šīs dusmas uzņemās uz sevi. Il est devenu péché. Un viņš pats kļuva grēks. Toute cette saloperie qui existe dans le monde, il a pris sur lui. Teikt, visa šī draza, toute cette horreur de péché, il a pris sur lui. grēka ļaunums, Le monde entier. No visas pasaules, De no tous visiem les laikiem, siècles. no visiem gadsimtiem. Et mon péché personnel. Un arī mans grēks, personīgais. Il est le seul devant Dieu, le seul responsable. Un Dievu priekšā viņš nostājas kā vienīgais Et atbildīgais. ça transforme complètement le jugement. Un tas pilnīgi izmaina spriedumu. Si je me trouve sous la croix, Ja es esmu pie krusta, voilà le jugement. lūk tiesa. Je suis protégé, je suis complètement Un sauvé. caur viņu esmu glābts un Je attaisnots. suis donc devant la colère de Dieu qui est réelle, il va sur Jésus. Dieva Je ne reālā pas cette colère. dusmu priekšā par izdarīto ļaunumu, es tieku glābts un attaisnots pateicoties tam, ka esmu zem krusta. C'est la colère de Dieu contre Dieu lui-même. Tad Dieva dusmas pret pašu Dievu, ja tā var teikt, Oui. Il a reçu toute la propre colère sur lui-même, un viņš to saņem atpakaļ. volontairement, pour nous. Viņš to izvēlas brīvprātīgi, lai mēs tiktu attaisnoti un glābti. Alors, quels sont les résultats? Un kāds ir rezultāts? C'est comme la croix est comme un diamant, il faut le voir comme un diamant, Zinām, mērā krusts ir kā tāds dārgakmenis, kā briljants, qui a beaucoup de facettes, kuram ir ļoti daudz šķautņu. inépuisable. Un tās nav izpētāmas, to nevar tā vienā mirklī aptvert. C'est faux que notre Dieu est un Dieu distant. Tas ir pilnīgi aplami domāt, ka mūsu Dievs ir tāls. C'est un Dieu crucifié. Tas ir Dievs, kas ir krustā sists. Tout se passe sur la croix. Tout. Jo viss, ja tā var teikt, Dievā, kas ir, tiek izteikts krustā. Alors, 4 images dans le Nouveau Testament pour décrire ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Un jaunajā derībā mums ir tādi 4 līdzības, 4 tēli, kas palīdz mums saprast, ko tad Kristus par mums paveica, ko Kristus izdarīja, un ar šīm līdzībām, ilustrācijām, mēs labāk sapratīsim un redzēsim Jēzus darbu. Premier, le temple. Un pirmais, jums tas uzrakstīts 10. lapas pusē, runājot par rezultātu, tas ir templis, jeb svētnīca. Attention, le temple, c'est pas comme l'église, c'est tout à fait différent. Jūs ziniet, ka svētnīca, jeb templis nav tas pats, kas baznīca, tas pilnīgi atšķirās. Dans le temple, on sacrifie.
un templī vienmēr ir upurēšana. Alors, dans la Bible, il y a plein de lois précises pour chaque péché. Tātad vecajā derībā ir ļoti daudz likumu, kā attaisnot, šķīstīt grēku, daudz ļoti sīku norāžu un priekšrakstu, kas ir jādara. C'est très compliqué, il fallait connaître tout ça pour se débarrasser du péché. Un īstenībā tas viss bija jāzina un jāpilda, lai cilvēks varētu atbrīvoties no grēka. Alors, une des choses que faisaient les païens et les juifs surtout, Un viens veids, ko darīja pagāni, bet arī ļoti jūdi to labi ils saprata. sont tellement coupables, pleins de péché. Viņi tā jutās vainīgi, Et grēcīgi, alors, puisqu'ils ne peuvent pas mourir eux-mêmes, tā kā viņi paši nevar mirt, ils prennent un animal, viņi ņem vienu dzīvnieku, le plus innocent, visnevainīgāko, ja tā le var plus teikt, beau, viskaistāko priekš viņiem, et ils racontent tous les péchés sur un, ja tā l'animal. var teikt, viņi uzkrauj šim dzīvnieciņam visus savus grēkus. Et tout le mal passe dans l'animal. Un tad viss grēks, ja tā var teikt, tiek uzlikts Et uz šī l'animal doit dzīvnieciņa. payer pour les bêtises de l'homme. Un tad šis dzīvnieciņš ir tas, kas cieš par cilvēka ļaunumu. Grand merci qu'il y a des prêtres maintenant, c'est plus facile. Paldies, ka tagad ir priesteri, tagad ir daudz vieglāk, nav vairs dzīvnieci. Et il ne va pas prendre le mal. Un viņi saka, neņem uz sevis ļaunumu. C'est lui. Tas ir viņš, Quand kas on neņem. raconte les péchés au prêtre, Kad mēs atklājam savus grēkus priesterim, les mēs péchés ne ejam vont pas pie vers lui, ils Dieva. vont vers sur la croix. Grēks nepaliek pie priestera, bet viņi šķiet pie Jēzus, kas dod Donc piedošanu. Jésus, comme un magnet, attire tous les péchés sur lui. Ouah. Zinām, arī ir kā liels magnēts, kas pievelk visu grēku, lai tādā veidā mūs atbrīvotu. C'est lui l'animal. Īstenībā viņš pats kļūst par šo, no Bībelē mēs saprotam jēru, Yeah. Dieva jēru. Kad Jānis Kristītājs redz Jēzu, viņš saka, lūk, Dieva jērs. Et les animaux ne pouvaient pas sauver les juifs, ni les païens. Ça ne servait à rien. Un C'est svētā rakstis symbolique. saka, ka dzīvnieku asinis, šie upurētie jēri nevarēja glābt cilvēku. Seulement le sang de Jésus pouvait sauver. Tikai Jēzus asinis. C'est le seul sacrifice valable. Vienīgais upuris, kas bija derīgs, kas ir derīgs priekš mums, priekš cilvēks. Il est le prêtre, il est le sacrifice. Viņš ir gan priesteris un tāpat laikā arī upuris. Il est le berger, il est l'agneau. Viņš ir gans un viņš tāpat laikā ir arī jārs. Il est le médecin et le médicament. Viņš ir gan, ja tā var teikt, ārsts, gan arī pats ir šīs zāles, kas izdziedina. Et si nous avons compris ça, Un ja jūs esat to sapratuši, tout ce qui nous souille, viss, kas mūs padara netīrus, tous les grands péchés là, visi grēki, lai kādi tie nebūtu. là, je peux dire vraiment, Es patiešām je varu suis tagad pateikt, complètement propre. es kļūstu patiešām pilnīgi tīrs. Complètement. Pilnīgi. Il y a des gens qui ont fait des grands péchés, qui ont fait des grands crimes, ils disent, voilà, je suis tout à fait... Ziniet, ir lieli noziedznieki, kas izdarījuši daudz ļaunuma. Caur to viņi izdarot, ir kļuvuši pilnīgi tīri un to ir apzinājušies. Deuxième résultat, Otrs rezultāts, l'image de marché aux esclaves. tā ilustrācija ir par tirgus laukumu, par vergiem, kas tiek pārdoti. Donc imaginons vous avez fait quelque chose, ben, il faut payer quoi. Iedomājieties, jūs izdarāt kaut ko sliktu, protams, par to ir jāsamaksā. Mais si on ne sait plus payer, Bet ja mēs nevaram samaksāt, à l'époque, on allait se vendre soi-même. tātad varēs sevi pašu pārdot. On se mettait devant tout le monde, on dit voilà, je me vends Un visu cilvēku priekšā cilvēks aizgāja un saka, es sevi pārdodu, parce que j'ai une immense dette. tāpēc, ka man ir milzīgs parāds. Alors on lui demandait combien coûte tout toi? Un cilvēki tad jautā, cik tad tu maksā, cik lai tevi nopirktu, man jāsamaksā. 100 000 euros. Piemēram, 100 000 eiro. L'homme est beaucoup plus que ça. Iespējams, ka tas bija daudz vairāk. Le prix de Jésus est beaucoup plus grand. Bet Jēzus, tas, ko Jēzus samaksā, ir daudz vairāk. Alors le pouvoir du péché a été brisé par Jésus. Tātad grēka vara tika salauzta caur Jēzus upuri. C'est-à-dire, c'est ça le mot rédemption. Si on veut comprendre le mot Un, rédemption, lai mēs labāk saprastu vārdu pestīšana, tad vārdu etimoloģiski skatoties, mēs saprotam, ka grēks zaudē savu je spēku. suis payé, je Par suis mani racheté. ir samaksāts, esmu atpirkts, izpirkts. Donc plus, on m'a racheté des démons, si vous voulez. Tad izrauc no dēmona Le démon ne rokām. peut plus dire il m'appartient, il dit Jésus, Jā, il mēs m'appartient. vairs nevar pateikt, ka viņš man pieder. C'est moi le Jēzus propriétaire. ir izglābis mani, un Dievs saka, es esmu viņa saimnieks. Et chez moi, cet homme-là est libre, il ne sera plus esclave. C'est Un fini. Dievs tad pasludina mums, no šī brīža cilvēks ir manā kalpībā, viņš ir brīvs. Alors autre chose, le tribunal.
Vēl 4. ilustrācija ir tiesas zāle, jeb tribunāls. Nous avons été rendus justes. Mēs esam taisnoti, teiksim, atbrīvoti, bez jebkādas maksas, neko nedodot. Loin de la croix, Tālu no krusta. je ne suis pas juste. Es nevaru būt taisns. Je suis sous le jugement de Dieu. Es esmu zem Dieva tiesas. Si je mets sous la croix, Ja es eju pie krusta, je suis complètement juste. es esmu pilnīgi attaisnots. Complètement. Pilnīgi. Voyez ça? Vai jūs ticat tam? C'est la Bible qui dit ça. To saka svētie raksti. C'est Saint Paul qui dit ça. Ah, Vous êtes c'est pas justifiés. Jūs esat attaisnoti. Sous la croix, rien ne peut m'arriver. Esot pie krusta, esot ar krustā sisto, nekas man nevar notikt. Si nous mourons, Ja mēs nomirstam, et nous sommes devant le tribunal, ja mēs esam tiesas priekšā, soyez sûrs que vous êtes sous la croix. esiet droši, ja jūs esiet ar krustā sisto, zem krusta. Je reste sous la croix, je suis juste. Ar viņu es esmu taisnīgs. Père, tu ne peux pas me juger puisque Tēvs, tu mani nevari tu peux pas me notiesāt. juger. Dieu ne peut pas me juger. Ta colère est dirigée là, pas vers moi. Voilà. Tavas, ja tā var teikt, taisnās dusmas ir virzītas uz dēlu, bet ne uz mani. Pour bien comprendre, je prends une histoire difficile à comprendre. Je vais reprendre une petite histoire. Lai to labāk saprastu, es pastāstīšu mazu notikumu, kas izskaidros to Il y labāk. avait deux amis. Tad bija 2 draugi. Ils étaient toujours ensemble. Viņi vienmēr bija kopā. Oui, ils étudiaient. Viņi spēlējās, mācījās, gāja uz skolu, universitātē kopā. Des grands copains, quoi. 2 draugi Et tieši. alors, ils se sont séparés Un dzīve viņus pašķīra, et ils ont commencé une vie complètement différente. un katrs uzsāka savu dzīvi, katrs sava veidā. Un devenait juge, Viens kļuva par tiesnesi, l'autre devenait un criminel. un otrs par noziedznieku. Voilà. Et un bon jour, le criminel est Un arrêté. kādu dienu šis lielais noziedznieks tiek noķerts un vests tiesas priekšā. Et alors, mis au tribunal. Un viņu nostāda tātad tiesnesa priekšā, Et qui était le juge? un tiesnesis, kas tad ir, kas Son tiesa, ami. pēkšņi viņa draugs tas ir. Alors son ami ne savait pas très bien quoi faire. Un viņa draugs, protams, nezina, ko tagad darīt. Nu, viņa draugs D'un côté, la justice. no vienas puses taisnā tiesa par Tu sais, nodarījumu. c'est horrible ce que tu as Tas ir fait. briesmīgi, ko tu esi izdarījis, tev ir jānotiesā. De l'autre côté, No otras puses, c'est mon ami. tas ir mans draugs. J'aime mon ami. Tas ir mans draugs, Je n'ai manā pas envie de priekšā. le juger. Es viņu negribu notiesāt. Déchirement intérieur. Un iekšēji viņš ir pilnīgi sašķelts, šis tiesnesis. Alors qu'est-ce qu'il fait? Un ko viņš dara? Pas de compromis. Viņš nevar iet uz Il kompromisu. prend son marteau là, il dit voilà, il est Viņš jugé. paņem savu āmuru un saka, viņš Il ir doit notiesāts. payer autant. Viņš maksās tik un tik, C'est la justice. jo tā ir taisnā tiesa. Comme Dieu. Kā Dievs? Dieu, juste, tu as fait ça. Tu esi to et izdarījis, tu es puni, un tu tu dois tiec payer. notiesāts. Après, il enlève. Bet ses pēc tam vêtements, viņš novelk savu tiesneša svārkus, noņem cepurīti, il écrit un petit chèque. un pēc tam viņš uzraksta Va avec čeku son- grāmatiņā summu, viņš iet pie drauga, Il dit voilà, Saka- je paye ton amende. es maksāju tavā vietā to sodu, ko es tev piespriedu. Voilà, Dieu. Lūk, Dievs tā rīkojās. Vous voyez, les deux rôles de Dieu. Dieva divas, ja tā var teikt, lomas. Donc d'abord, Dieu dit tu vas en enfer, toi. Viņš skaidri pasaka, ka tu esi uz elli, Mais dans son cœur, bet savā sirdī viņš ir et il dit qu'est-ce que tu as fait? tu briesmīgi lietu izdarīja. Voilà, donc il aime. Quoi. Tu ne peux pas faire autrement qu'aimer. Tāpēc kā viņš turpina mīlēt mūs. Alors, autre chose, c'est le foyer familial. Quatrième Un point. pēdējā ilustrācija, lai to saprastu labāk, ir ģimene. Ben, c'est un peu comme l'histoire au début, quand je dis que la famille ne parle plus à ce frère qui a publié sur Internet. Es atgriežos pie tā notikuma, ko sākumā stāstīju. Tātad tā ģimene, kas it kā gribot labu, tātad vērsās pret savu tēvu, kas izplatīja tātad šo lūgšanu nodomu lūgties par slimo brāli. Et donc Jésus est venu pour restaurer la relation. Un Jēzus ir nācis, lai atjaunotu šīs attiecības starp cilvēkiem. C'est lui-même qui s'est offert dans la vie, il est mort lui-même, Dieu en Jésus lui-même dans la personne, c'est très important. Jēzus pats kā Dievs mira par mums. C'est pas qu'il reste là au ciel, en train de regarder enlever son fils, tu vas mourir. Jēzus nāve nebija teātris. Nevarēja būt tā, ka Dievs no augšas, no debesīm noskatījās, viņš bija pilnīgi vienaldzīgs par dēlu, ko aizsūtīja, kas mira par mums. Nē. Au ciel, ils sont égaux, ne dis pas qu'ils sont égaux. Neaizmirsīsim, ka Dievs ir
ja tā var teikt, mēs ticības apliecinām sakam līdzīgs, vienāds, kad viņš ir tās pašas būtības dabas, tikai cita persona. Le Père et le Fils, Nav tous les deux, augstāks un zemāks, viņi ils aiment les créatures. viņi Aiment les mīl créatures. Jésus aime. pasauli. Tieši tāpat abi divi. C'est pas un qui dit va, non. Le Père va souffrir en Jésus. Arī tēvs cieš savā dēlā Jēzu. Et donc, il n'y a pas un Thierry Losson qui va pouvoir dans la place. Pas un Thierry Losson. Un nav neviena, kas varētu ņemt vietu un mūs glābt. Donc Dieu était en Christ, Dieu lui-même. Tad Kristu mums ir jāredz pats Dievs, Dieu nous a créés d'être en relation intime avec lui. jo mēs esam radīti, lai būtu visdziļākās attiecībās ar viņu. La plus grande joie de Dieu, c'est avoir une relation intime avec lui. Vislielākais Dieva prieks, ja mēs esam šīs patiesās attiecībās ar viņu. Alors, comme conclusion, Kā noslēgumu? voilà, ne dites plus que je suis un brave type, ne dites plus ça. Ne dites pas que je suis un brave type. Je suis un brave type, je suis un bon gars, je ne fais pas de péché, je fais pas de Tātad no šī brīža pie šīs lekcijas jūs saprotiet, ka neviens mēs nevaram teikt, ka esmu tāds, labs cilvēks, brīnišķīgs cilvēks bez grēkiem. Mettez bien sous la croix, dites, Un ja jūs to esat sapratuši, tad turieties pie krusta. dites vos péchés, Pasakiet reconnaissez, visus grēkus, atzīstiet tos. Seigneur, je te connais pas. Un arī mierīgi sakiet, kungs, es tevi pietiekoši nepazīstu. Comme Pierre. Kā Pēteris, apostolis Et il disait la Pēteris. vérité, Pierre. Un īstenībā Pēteris to godīgi C'est arī vraiment pasacīja. pas Viņš līdz galam nepazina Jēzu. Parce que qu'est-ce que c'est la foi? Jo kas tad ir ticība? Quand Jésus dit où est votre foi? Kad Jēzus uzdod šo jautājumu, kur ir jūsu ticība? Pourquoi vous avez une foi si petite? Kāpēc jūsu ticība ir tik maza? Comment est-ce qu'on peut reformuler ça? Kā to var noformulēt savādāk? Ça veut dire, Tas nozīmē, est-ce que vous me connaissez si peu? kāpēc jūs tik maz mani pazīstat? Kāpēc jūs tik maz uzticaties? Vous n'avez pas encore compris qui je suis. Jūs līdz šim brīdim vēl neesat sapratuši, kas es esmu. Que chaque chose qui t'arrive m'intéresse. Kā katra lieta, kas ar tevi notiek, viss tas mani interesē. Je ne suis pas indifférent. Es neesmu... Nav vienalga.